generation yite tout le monde yo runyetanye to n'ibindi byona nibajoge ndimi no kubwa kuba 10 nyaboneka bakwireze because baguma mu costambi nabwo turakure je bare iwo wimukiye kandi niwo takiye mu cyentwe cyangwa ngo mu kitanda bazamura mu gwawe uze kuchapa kazi na bidi mukakari tandikizo baryawe na program gogonoka igani nakatonye zitano rukunde gumeho yebare kutureba ukayona hori yebare kuba mureba imurungi wa Tayari West TV ejika ngwitwe omurimo gwitu no kwegesa abo kubantu kwata buri nshonda zona turete by'ubwegese turete by'ubuhingi no burisa turete by'emizano turete by'ubutegeki tureta ebintu tureta programs zo kutungura tureta programs zo kumanyisa tureta ebyamagara turete by'entunguka tureta buri kimwe cyona nditogoro Mark Nyabehema wentekatekeji akande nyenda kwebaza ahabuguma nitwe abutosha tabarukayo Olivia hamwe na Martin nabo atakati bakankwasa ati nanyoka nkatwara kimwe paka ashahi na ezo mukasheshe hati ntureba ahanshonga izikwanze gendo misho umuyihanga editori rya Uganda tureba ahanshonga izikwatere na budget ishukanga budget egere kushomwa imbarira yihanga erigire kushomwa neija kutwara kimwe paka umwaka gwona abo kuba ne 2026 2027 so cyo nkibanki manyisa ngo umwaka gwona tujaka abantu etororo budget egi tujaka abantu etorora umumbariregi hine senta ibazitire hine ayibongire hine ayibashazire hine ebagizire ngo bijako bana bergamu emishoro akwa budget egi beria obutabarwa chenana nabona amwe na millions 390 haza echo nikibanki manyisa ngo harho ayitkuza kwiha sentezi echo kubanza tuzakuziyo omukweguza kurugomo mu Uganda kurugomo hangaganda magabe gobuhwezi kandi zini tujija kuziha omishoro eyabanya Uganda barayebashashwire secho nikibanki manyisa ngo ekeshongoro cyo kweshongora ahara budget ningashogamba ahara budget tikahwire tujaguma tugamba budget obwire bwona tujaka bantu shobora nshongezi kwatere na budget hati omu studio ntujaka bantu gamba bintu byingi konka tukureba budget okwera hwera abantu na no kwera hwera oburyaho abantu abeshweka eki omugenyi witu outine omu studio ekyaro kukikerera mwana nabantu bona okuba kokuza kutera tocho mbicweka bya Uganda byone bishana ebizibe biriyo ebirunge biriyo nibishikirweho nebye bikuplaningwa kwikwaho byona nibishana omu studio tindi munyenka nyine mu professor Rubega George Awire Amoti omu studio nwenyiremu akande ogwishika ngo ni member wa parliament ahabwa Bugangaizi South omu parliament eji yomurundo gwi12 tumine omu studio zishika ngo no munya science na academician akande okuruga Makerere University kandi no mwahari yaba babere nongera kubangura aba science omuyitendekere rikuru ya Makerere University nwenye no mu studio professor honorable Kakesa omukugu na kwakira sibo webare muno kuntangira amina yakuraho gwariyo natureba tutandikiraho abahuririze abakundora mbaramukize muno okay mwarara muta amina nko kuba bagambira amabara ndi Rubega George Awire Amoti kandi mbere ni professor Makerere University okuyingura emyaka nka 30 ni nsomesa ibintu bingi kabanza kusomesa ebihuka cyari musigazi cyari muto ebihuka ebyo bita parasitology rundi na microbiology kebihuka nkebyo nka ebikuleta nka makebe umunte rundi omuswijja ka malaria ombantu baitu kandi nagakana soma ebya DNA ngo summarize ngo murujungu bakiyeta molecular biology na biotechnology baitu ekikuru muno mu molecular biology na biotechnology
nicyo ekintu kibeeta DNA rundi endanga buki butonde niyo efuga ebintu okubikura ebintu okubihinduka niyo efuga abwakiiwe nosana abazaire bawe kandi abwaki otakubasana kandi nokusobora kuhindura rundi kirakiri kirimwa kibaire nikikurampora kandi okusobora okukikuza kikatandika kukura muno ekibaire kitakuzaara kurungi kandi kikakoraki kikazaara kurungi kandi omulingo birimu okusisana okusisanisa orugambire nanka nasisana nanka ekikumanyisa nkusobora nokumanya owayazaire nanka so akyawo nibagamba endaga butonde rundi okumanya iwo akakwate lino so ebi nibyo nakubukira mu nibyo mazire nesomesa okuyingula emyaka nka 3 DNA namunonga hatebere DNA ehindukire DNA no mbantu watandikire kugishomesa hatika kutandika kugira amana ho mu Uganda ndiyari abantu bakabakira kucebeza abana babo niyo nagitandikira mu Uganda ne wagitandikire niyo nagitandikira nyaratande babanze kuteka isomero mu butongole eri kusomesa muri Chiro Biology mu Uganda ninsomesa ati ho na hayi departments zone ezi kukwatagana n'ebyobwomezi biology ati nibasobola kusomesa DNA baitu buli kikala kitaroho nina banze kuleta programu eyo nkabanza na masters program kandi twatandika ni masters molecular biology hai bona bajaga makosi zona aba agriculture aba murago bajaga nibasoma aba veti bona ni basomesa bitandika mu mwaka ki mwaka gukaba 2000 2000 around ya 2000 no 2000 ni batandikira masters baitu nkatandika no gusomesa nakani ntunga ya program a subject undergraduate abasomaga laboratory technology biomedical laboratory technology niwo nabanze kusomesa okurugo mwaka 96 deni yao nagenda ni na programming na upgrading na kora masters kandi abana barugira abo mu biomedical laboratory technology abakibira musaya niwo banze no kusoma program yange ya masters ati hina abantu bengi besomesa abantu ba professor abantu bachi abarabiro mikono yawe prof aho nyene ho twenda at least otakarigira nshonga ejo muntanzi yagetegereza abantu binjo mu Uganda bagira ngo enshonga ya DNA agenda gabutonde nkoko kwa science na yiguru bashabire government ngo at least abana babaceberere omwirwaro baheza kuzarwa babeno bamanyangu ogunu wishe ogunu wenyina twara umwana wawe icyo kiri possible nkibasika uko gamira ko bakaberanka omwirwaro bazarwa nikishoboka nikishoboka government ne kibasa ntikiri ati ebintu technology bagenda nekura ebanza kuba expensive baitu ati DNA technology eri cheap muno yokusoboka nkibasika wazara umwana bagengu ubwo gutwamukebera ogunu wishe abo kwa bana Uganda bakitekera mu akajanja ne abajungu bo akusora kuzara bajeta adoption omuntu ningamba ati ati ufokera mwana wawe mujena mamukano umukuza kandi atarombaganiza baitu hamuno mu Uganda taliwa bajango omuntu ngo ya so na bwekyo okebero butonde nikitunda muno mu Uganda kandi ukiraba niyo culture yaitu rundi niwo mitwalize yaitu kisemere ndiko chikoro mu kifujo kuleta omutari bayino mu maiso okay abantu nibekana kutemangana no kukoraki katukimaro obwire bukyali
nanokubuzabuza abana bakuzire shangati nkanye omusha mukuru nungaba so prof aroho obwabe no shaba government ngwe kwatareho yongera antaranta z'aba science ukaba no manyisa ki abukuba science buso onsi yona yakurakurine etarabire mu science science kwanza then trade dundi ukora ki byoshubuzi kandi yori akusubuza ebintu birugiro mu science knowledge niyo bikusinga kutunga ki sente no akasente kutunga akasente ekintu kyone kitongirwo science tikina bei kurungi kokuba gamba ati nkichukururaho emwanyi zonga muzeira bere nasomesa iyo burazongera omutondo embaganize okutunda kiboko ibita kiboko no kutunda warga gune nebishu byago utakayinukire kase dokutunda kase awrode embaganize yamani kandi okusa ukatunda kawo yonyine embaganize nosanga kandi watezamo miruninga value addition so ebi byona bikorwa science kandi science abandi barora nkokulingo kuhesa baidi science eruga mu kuseruliriza oyina kufuna abantu bayinja bakugikoraho kujya gamba watunge saheji urundi esimu ejo ogikora erimu ebyo kuseruliriza bingi muno tukira muno kubisoma kurundi katugambe abantu abasomere abatunga PhD masters naina kayongeraho mano yongera idara ati kujya kufuna nkesimu ejo abantu bagikoze rundi sisi zagikozero zikwika nkabikumi nkabikumi 2 kabanza kuba katoki kapesha kakokake kati oina kufuna abantu bayingi ati ugenda nkesimu ejo gikozera nkekizamba apa kugwa bagiro abembaganizo tenda kusanga nkabari nkamakumyaga buli omu namanya ki eke omusimu emwe kuna mangu netere kishane ubwo na mangu neja kusindika message ubwo na mangu neja kutaho toki nkomburoire kwaba ngomuntu kwaba abo weriso special ro umutima ro nyindo ro amagufa baitu yona nibihama umuntu ki umuntu ati kumanisha kuba wetaga abantu bayinji aba science kumarayo ebiyetaga ebibyona ebikusora ibintu kukoramo ekintu kimwe niko tukurakurane so ncho abeno shabera government ngwe kwatereho aba science umutalents zabo abo batoito batoito muno na science batoito muno ncho ramzeina agamba kukambongera ko bakora iki beyongera affirmative ki action abandi bakitwara ngwa akumanyisa nti abasomere ebindi tibaina mugaso no baina ki no baina mugaso baitu kuna bya science bo batoito kandi baini bakwetaga kozesa nayo yaki bya bei kandi oinda kurwaho nokora arubo utandika kuseruriza ukugamba nga research usora kumanenda kwizo dakozireke utabyamire ubukoro bagamba ati buri dakika 10 nyira kuhindura kintu dakika 10 nyira kira rundi nje kwata nintekenga sample ni chikumara ki obwire bwingi ati obwire bwingi obu bokuba no mara kipona manyisa twina bwire kurungi kukora ebindi ebyo abagenzi bawe bakubene bakora ki ni bakora ola akusara kuba nakora ebintu nka science akabikora nakora n'ebindi rundi natambura akusara kubikora ebindi nonywaho nakaki nako kunywa baitu science wekingira umuntu mu lab
n'ucunduza n'ucunguza okutwara obwire bwingi ate bagamba bwe katubongereho akasente abo kuba tebakufuna bwire okukora oba okugenda nabo kwesalura kakandi nuko basobole kibeete concentrating rundi kuteekayo ki omutima abo kuba science egonza muno okuconcentratinga tokwetaaga omutima gwane nigutuntura nakindi baitu ekintu ekyo kisobola okwetegereza Professor nomanya ate obu nakutungire nomanya ati ori moving encyclopedia nomanya ebintu bingi wagamba nshonga ya DNA ey'abantu DNA ey'ebihingwa plants so eje nshonga abanyayuganda bingi tebakashemererirwe omu mpindukahinduka yanye yimutiireho ey'ebihingwa ebindi muku bimodernaizinga bikaburwa kukwatwa endwara nk'ezo bikabura kukora ki nibagira ngu timukashyikire ha mutindo gwo ebyabirebereho ebitwabire nitukozesa nka bogoye yabireho for example bogoya nka bogoye yabireho tekushana na bogoye yanye y'abasayansi ekizibu kirahi nuko ntakubona okizibu aho tumwatire mu birungo ati haro ebintu bibiri haro enjara kandi enjara haroho n'okunulirwa oli akuba nagonza ekintu kimunulire ngokuhika ngokukyaliira akawowo nkokuresire ebyenju nka sukari ndizi bogete sukari ndizi obukanulira muno nekanura baitu obukahinduraho otungamu bingi baitu kale abo kuba kakukurampora kasobwire kuteekamu kutwara obwire kaconcentrating rundi kafore obuka katunga obuka kanure ati ashi kusora nchikondi nkikatwara ekatugame emyezi nka 5 baitu kani nye mpyaka ngoze kule ki ya meza abiri ati aho kuba ni ngoba enjara abantu batunge byo kurya umbwire buki umbwire butaito kukogambira so nichokorera concentration netaho yamani kugira ngo shukare base ko mukantu wako umuyembe guriyo gwabe gwira tukashana no gukozirwa hati ahubwo no bwire buki icyo cyo kuroraho so bigenda nibihawukanamo kikusikikira cyo kugonza yura no gonza ugenda kusanga kintu nikigura sente ntoito apopo kitoiro biro butoito baitu kuri noremera kawo kala kakunura ndo bwange nyira butoito baitu kiro yange ya mitware zinga esatu baitu kandi eno hindu irwemu no gamba kiro ya 12 abantu barye batitwe njara Iwari uratureba nyine professor akande no honorable member of parliament wa Bugangaizi South nuwe nyine ni professor wa science no mushomesa nuwe yatandikira ibintu bikiciro bwingi DNA eje mukure y'abantu hamwe na DNA ebihingwa so nco kurebera nayenda ngwaho nahabanza tushomeseho ahoko bajangwa aho tungira umukama no homoramiza mwene ito twatunga kagishaka twagezeho kumbuza abikwatirina na DNA y'abantu yagishoboraho akandi yakayashobora na DNA y'ebihingwa so imwe abako bagira ngo ogumiyembe nutubyete byakawanda ngo bogo yaye kore byakawanda so ebimukoreba ngo bakabikora kwenda ngo abantu batakitwe njara kandi obunuzi ngo babura umukonga tukakaruburiya aho jangu kariya nkatwara ubwire buringwa kandi akakatwara ubwire buke bakambenda kumara hikizibu cyenjara honorable budgeteji budgeteji aba science bagambere hoki ahoko bati no uri mu area ya science ati budget yen
omukuru ateekera isira ekibeesire monetization lundi money economy lundi economy yaki ya sente akwenda buli muntu atayeki omu economy yakasente tutahumu hagati yakasente iyo oleme kumaraho nomara mwezi muramba tokakwata gasente ekibi munonga ayo niyo peasant economy abakuba yomanyire ogenda nohega muhogo wawe nolya orautu omunyu okagura kilo yawe nomara n'emyezi egi ebiri norunga tokufayo tokatungaga kasente baitu ati agamba buli muntu wena asobole kutunga ki akasente bwana ekyokusobola kukora ki kutunda so sente zigenda omu byaro ati nasobola nti ira abantu aba bagenda batunga sente nibarabira batyo babaga batoyite muno nka 10% ati bagenzere bakora kintu beyongera ati nuko ensi zaheru zitusinga bokuba buliona 100% olwokusanga nka mu America 100% bona bari mu money economy busasora kumara ekiro rundi esawa ataturukize akasente oba tatahize oba taturukize ati wano turukia rundi no taya government ne yawa kai netungu musoro mwingi nene kufunamu nayo no funamu aranyuma bakora ebintu bya hamu ingudo masanyarazi nene muno kutunga sente zo gukora nka science mujo tatungira umusoro mwingi gukora science is very expensive tujya gukora ntubaza science kuonka kusomesa science kuonka baitu science taga sente nyingi muno kandi n'amasomero hasi sente ziba kuteka mu science ntoyito muno zikwenda kutaya kuteza mu mirundi nka 10 ezikuteka mu mashomero ukuteka mu mashomero aga kushomesa sciences abantu nokore experiment aba kusinga takukwata na kukwataho kureba buleba uri kwa kuyunga waya abandi bazibagamba kuyunga bayikira mu kizamu takayunga ogakora circuit yankana obukozi tukusara kugura ebyuma ebyo bikora bona tubakwikwa ati gitukweta science ni foka muno theoretical nkahura kigamba kitambura kiti nkahura baitu shomesa kangira ngo wagitaka kawaya itarane yaka bambuzo rakagisereho takagagita abo kuba tayine nakane so imbaganiza yamani muno kutambuza science abakandi abandi bintu babizaniza buzanisa biringa toyi natari umukirasi wena nasora kuzanisa ibintu ebyo nabikora practical so chokorebera noma president Yoweri Kaguta Museveni twire nagira ngo aine kufayo munonga kureba ngo science yagimusya yagita mutindo njo kurebera emishara nagira nayongeza ba sciences baba doctors nagira nayongera mshara nagira ati na nabari mu innovations baita tukongera musara tikikumara kirungi muno kongera musara abo kuba abantu bagijumbire babere batunga amana okugikora baitu okongeramu ebyo okukozesa rundi materials nicho kikuru kiri nakyo kikuru nakyo nakyo ni kikuru so bishamire kutambura hamwe ko karente sciences infrastructure labs bichi budget honorable ningaye batire sento kahura washemerwa hati omulingo ensi yemerire tuli peasant economy dundi abantu abakusinga obwingi bari nkaha mu byaro kyamagezi muno amani kugateka abantu bali wakusinga ki obwingi abokuba economy buli kintu kyona abantu abakusinga obwingi bali mu kyaro kandi bakulima abahingi so okuteeka sente okazigarra mu bantu baingi nkikuru muno
akusobola kuba embaganiza ngu kiki kyorakorayo baitu kikuru muno kwijukira abantu abo nibo tugonza niyo economic transformation dundi okuhinduka omulingo bakutaya enyikara yabo rundi entaya yabo ekoleki nayongere ehinduke ukoko kuhinduka tukumanyisa ekoleki yeyongere niko bongere ki kutaya oli omulingo gwabaire nakora ahinduka akore omulingo kozeki guhindukire so ekyo kirungi muno akuteeka sente mu bantu kirungi muno mu bantu ekitugonza kukola kwongeraho esente ezo bakuzikozesa bata kiki ekibakuzikozesa tebakoziremu ebintu bindi nkuhurira abandi bakuzitunga bakutunga miliyoni obwire bujja kukya emitwaro 10 gitaro nagenda ajataka nyamatinka herera temesa kiro arabara baranywe ubucupa bwe so ati aho niyo monitoring tugonzeje kurora ngo esente ezo zikozwemo ikintu cyaki cyo mugasho odi atakikozamo ikintu kitari cyamugasho so mweno inkore ya parish development model ejo nayo nunungi no gishemerirwemo kugira ngo bajonjire na sente abo kuba sente zikwikira kimwaki amuntu muntu waburikira omufiro olengero kumuhindahindura kumujusa rundi kumusisimura nkyasemerera kuba naina cyakora entekereza yonyine yonka nti gavumenti entekerezo ekyonka kikuru muno okombe chweka byawe honorable aho kukicerera obunyoro yono gitwariremo nabachara kuhinga umwe mucere amwe mbabinde bicyuri amwe binde bihimba konko mwe mbambe tumbuyitana na habeyi niyo ncyakura nebicweke binde umwe bakugira ngo tugende tugura umucere gwa bunyoro gugwire beyi ninga ebicyuri bigwire beyi ati ubukurura theme ya government ka budget yen theme omunyoro tukiyita bato omunyakitara omuramu agambire monetization rundi ebintu kubikora mu sente umuntu akafoka sente bintu bikaruga mu sente yagamba industrialization yasembesa ayo market access obutale ati norurangu omuramu ogwo abakyeta value chain kikumanyisa ekintu ekyoku product rundi ekirimu rundi ekitungwa wakitandika okukimeza rundi mukukibyara wakigoberera omukukirongosa processing wakirolera omukyahura storage kandi wakirolera omukoraki omukitunda rundi wakiseruraki akatare birabeere mwanyi tandika nayo bwaba baira abantu endokwa ezokubyara baza kurora nti bazibyara bata bazirolera bata kandi ubu bagesa emwanyi bazikora bata kandi bazitunda nkahi ati ugumuramwa murungi abakuba katari kikuru muno ati nebirimu ebindi byona byogambire mucere no bisemerera kuba nibikora nibikorwa bityo baitu haro oiro okurongosa murundi value addition nyontekereza warubairo omulingo ogutukusobora kuchwa mwensi ka Uganda okarora ngwabamu bakire kulima ekintu nanga bajengu area ninga region ninga shweka ni kihingechi bakusora kulima nebindi baitu abantu mejari abantu berakonyera omukishweko kiri mwananga ngo kwabuhurira ira ngukasese ne ya cotton then bajangu banyas echwekechi necha tobacco ati kintu ekyo kikusora ku creatinga ekinkwesire intano
market rundi local market so abantu basobole kutuguza bagenzi baabo abe area baguzeegi shanga babunyoro binegura amajyana ga cyamuhunga omukifu cyo kutunulira ngo bintu bona tubitware nka aheru export kandi na export nabo ku exporting ekintu kitaina market hano tikirauka kikwende eki product rundi ekitungwa kiona kiba nikisagikibwa local market naki na outside market na outside market nicyo cyahangara abo kuba ikimu bukiba kinonera export market rundi akatare ka heru ara akatare ka heru bukagwa munonga kagwera kimu ndikagwera kimu bataki abo ensonga zitali zimu katakyaro ati abona no usanga wakwa shanga uno gumorije abuko bano ine local market no sigaro ine local market so ko creating a local market ekwerene korak cyakwene chikorak karoshote ngo abanya Uganda bingi bakamba manyangu omuchere no gugura omurubunyoro omba guhinga ababunyoro bakabire bayongire na nubwingi bw'umuchere kuba kuhinga akwa market nero heri available kunkabo kujango hati no shanga ari umuchere manya Pakistani manya Arabia hata abantu ureba barabara ari umuchere Tanzania so je shonga nayo otwire no fayo munonga ngo ekorweho so abantu bamama yango heri yeji nabayingi bebitoki uko hari yabo mwana ukari yaba majyana ukari yaba nakan areas zibene zimanywa iwari yona tureba twine a professor akando guno wa science Makerere University ahabere na koremero moye konka yasharo yajya tkanze kukicerera abantu banje mu parliament ngire ebitekateko byabo na nebe nabongereho ngabakorra mu parliament kuyabashabira karuru bakamuhereza babugangaizi south mu rubunyoro bakamuhereza karuru hata no member wa parliament mu parliament je 12 ahabwa bugangaizi south omukuru professor honorable Rubega George Wire Amoti niwe twino mu studios kandi no professor science cyo kurebera ibintu bikucyo ruhingi byone ebitwabanza nabyo byona binakakwate na science binakwate na science DNA y'abantu je mukurama cebera abantu barabanje abana babatwara ijyo ne yabanza yagishoboreraho then yashobora DNA yebihingwa plants inkezo kubizire nabo bakatandaka bakamodernizinga bakagira ngo hati biriye byayo beroho nabyo no berungi konka kasiteho na nebi ebikora kakura kandi bikabinga injara akuba n'injara nayo terunungi injara nayo terunungi kandi warya ebibishemezibwemo ebibishemezibwemo ntibiyete bishemezibwemo so nabyo no injara teka kwata amahanga mingi ngabikozesa no bikozesa ebintu bitambaraje so turiyo tureba nshonga ekwatirena na sente ayibazitire professor twine ekizibu cha nkahata iturugambira umushana guri kumara hensi hati Uganda umushana no mwingi konka government ebyebene gamba igambira irrigation no kwitarra ibihingwa konka twine tureba na amatungo amatsiyo gari yonaga ente tizine meizi tizine ki na nebe bihingwa na bamwe bari mbagira ngo twinjire umushana gwabyita eje nshonga professor ne ija kurugahita akwa government ne gamba irrigation na nguno shote tirimo na nakasente na naburiye ketiremo iri kugira ngo twija kutunguka twabantu kirinda injura na nakashana yensonga mukuru muno kandi ijweri parliament tukayikiriza government yongere kwehora sente abwa okufukirira nadala muno emwanyi niyo nikiba batekere nti sira baitu nokufukirira ebintu ebindi kintu kirungi muno nubwo umuhanda kuba niyo nisho tusubire kuba ntukoraki ntukora baila tibukurura irrigation yeyo ejya kwendetaga mu okuhinduramu abakwati nkusobora tijja kuba kizibu muno gukora irrigation ya
homesteads rundi yamaka ejja kuba nikikora muno commercial production niwo kikuba nikikora muno ki amakuru abokugamba nti coffee ekirikiriya naye kiri commercial production kikwetegerezika so kikuba ni omumaiso nigubya kirija production yaitu eruge mu small scale to large scale rundi nokutandika kiba nikitandikiraho nabaho okusupporting commercial rundi large scale production abokuba mu nsi ezikuzire zoona taliyo mbali yali small scale abakusinga byona byo mu large scale niko basoboleire kulwanisa ekintu ekyo kya irrigation kandi bataana ibiri nekintu ekiri wansi abamu ekibeeta winter nebateganisiza kimwe kandi eki tuli kurungi okubaire ekyokusobola kukikora okusinga kandi ekya winter baitu kandi balima ebyokulya bikoraki ebikumara abubwire buki abubwire butaito omusama nosobola kuturika ebyokulya bingi muno ebirabamariseho atakizire winter ate ekintu kireetamu ekindi kibeeta storage na processing so nanahantu hitagamu storage tutagamu storage osobola kwawula ebyokulya ebyo omubwire ebyo tugenda tweza muno byera muno omubwire bw'omwero rundi enjura egwizire season eri nungi muno kandi ebyokulya bifafusa katurinda season ati ekyokuronka ebitooke ebisinga obwingi bifabusa mu Uganda namwene biriyo bifabusa muri yankorogo bimara byera murundi gumu bisisikara byengera omusiri baitu kakubairo emulingo ku processinga rundi kubyawura bikaraba mu season twakubeera nitukora kurungi ebi bikwetaaga mu science nitugonza ekyo kwongeramu amagezi ebintu bikutambura biteera byona buri kimwe kyona nikitamburira science so enshonga okoko wanyu oku omuri Bunyoro hamwe n'ebicweka by'okukiikirira hariyo abariisa hariyo n'abahingi aza enkora emu kugezaho kuhwera abantu abo nk'abahingira n'abariisa kugira ngu dry season nkeegi yabaho etaba affecting nimukora muta kugonza muno kurora mu irrigation ngino ngibatekero tutungire sente gonza kurora ngora no white no tutungire ki sente ezo zijje nabo abantu abamu abakusobora basobole kufuuyira ki bagore bayitarire ebihingwa byabo baitu kandi ekirungi kyabyo irrigation program gibaresire ekusobola kukoramu amaziba koremu ebidamudamu rundi n'amaizi agamu gapamping gateeka mu tank gakafuuka agenseke gabiraki kugabire town system gagirebayo wanyu okwo ina jina ate tukwenda kutunga systems rundi nkaibiri nkaisatu akoriya wahika yono wasauja ngu international water nkumuntu na pumping ato mutanka supplying bujuro kokasi tukuwantu hanura tugambire ekyo nuko tugonza tutunge mututi town zitaina maizi zitunge mu mugaso omu irrigation scheme eno zitali mwanyi zonka ati oratunga amaizi ago omuntu akusora gawona nakwata akadomoro rundi akakani kagenda akafukira ki ebihingwa bye owa small scale prof hariho abantu abakwenda kuza omu money economy konka ebintu obumwe bikyangire
aza abantu aba no mu constituency yawe nabo bariyo abantu aba bicangiri money economy na mwene nka sente za parish development model za marahisa muyazi abantu bakuzitunga konka still arahe bintu abamwe bicangiri ikizibu kiringahi bikwetaka kusomesa bitago kushomesa ati abantu cyotaka kusora kubo cyotamanyire bayingi bakutunga sente zeno baitu tubakakitwaire serious tokatire mumani ati bakataire mumani tibakunira ngu kikusobora kukora bamangu tikikakora bagamba mzi batwaire kulya bamangu kakadde nako kulya abantu tubakitwara ngu kakikuru muno ngo nizibasa kumuyiho mboro usora kumuyiho mboro takukitwara nk'ikintu kikuru ndakukikirizamu ati abantu kugenda kusomesa ngo tubakikiririzemu ati kugenda ninganiya muzeyi butukugenda go meeting naboleka ngurora naka atungiremu akatunga miliyoni emwe ngwe na risempunu onu yakora sekoko ainenta amaze nebibuzi nana agezeho kuboreka ngo nikibasika baitu kyamananu abandi buri mundu bagamba ngo byakutoleka ebikusora ko bitarikire acara bakubanganisa ngo gakusora kuba sente bazira ahandi ekyo nakyo okwegesa nukwetagisa abantu babashomese nomanye baitu mu Uganda mu abantu abasingira kuba bagaiga batandika kataito porampora obuliza abantu banyagambira mu ko watandika undi akatandika na kabaragara uri akatandika na binyebwa yatandika ne cyana kimwe cyempunu uratandika cyaro cyempunu nuko kuhura ina arcade mukamba amwe batandika nakaduka kake aine mu buntu buke so kikusoboka kutandika na sente ndaito okayamu umuramura uri serious ndio ofire muno utekere ubwongo amagezi n'amani so aba PDM sente abantu bingi tubarashomesibwe batasomesebwe bakafaga tunga sente batamacho kukora abamwe zafa bano zafa abandi bagamba kati zinu za karuru abajya ngo ngo batwereza bwa karuru batwereza soro kutera akaruru kandi ngo revolving fund zine kurgamu tuskazana ho awarokizi bucyamani so kusomesa nikiba kikuru muno abantu babanze babashomesa bataka bahire sente misomo gikaroni bagikosa no basomesa ndudi no kumonitoringa kubuliriza iwe ezo bakozire abe monitoring team iwe ezo bakozeseze abazakwira ukayikozesa ki buri yoma yazungiriza kusora gukora accountability buri yoma ya accountability kandi abamushomeseze bamukurate barebe sentence kozizata deni ku government yamanye kuhindura mweta akwa government kagezaho n'amande mingi kugira ngo sentezi zishikire kimwari ogwo muntu arukuza kuzitunga receiver wenyine cyo kurebera no riya bahoreba kadeka terasimu nazo zimwe nkura zitayike kurungi ezimwe zikakaye zige bichweka ebe na bisibo biri yawo biri mu PDF abamwe na jana ajati nyowe umwe ko kugira ngo mbanze murinde mu tizikizire uri ajati nyowe yuwenteka hwala ini kora kuzirizo tunuko boyine mtwara ya 20 nyono bwa kumpa cyanana era no kongera mu PDF mu gisimbanize gukora no kwegesa abantu barime gukora ikintu nicyo kimwe kubiro abantu aba extension education kwegesa abantu ati buri omu bararime bicyore nibiza kuduba biba byingi swashimire ko bamuntu ayahabura buri omu barasibike mpuno mwena mwari isempunu nizigwa katari so aina kuteka mu bukodyo
ajenga mwenu nanka abarisize mpo nahane bingi abahandikira aha mwene itwantugera ngo hatiwe zo mu ntama so ebyo nabyo mbyetaga kwegesa abantu haze jenshonga ni nkuru professor nkuru muno akwana mbasa kweshanga mwena muhingire bihimba ati nko yaresira yarugire na kasuse koko ko umuntu mugezi wambaganiza ya leta yawe sekuko ya yakore ikintu kimbaganiza so ukore ibintu ebitakushana nacyo nkija kongera ubutare na nabantu sente zabo butafu akwa kushanga ngo almost nk'icyaro cyona ningo muruka parish yona mwena muri yabe bicyuri cyo nkibanje manyisangu ebeyi neko bateganiza muno ahari ikizibu cy'amana iyo ari kutureba aha tayari West TV nyine Professor Honorable Rubega George Wile Amoti ubwo ni member wa parliament ahabwa Bugangayizi South akande omukuru Professor kandi no makerere naba mwahari yaba batandikireho DNA y'abantu mukurra ngo baza kucebera abana baza kucebera mabaya bazikura yo muntu baza kucebera amagufa so ebyo nanwa bitandikireho na DNA y'ebihingwa nke mukureba bishemezibwe mu kujango mbwe nabo kujango sitwenda emeneke nkejo kuturaho tutunge ndijo na yezaro baju miyembe nkejo mukureba bintu nkebyo Professor ebyo no murahemo bikozire tukine ebintu ebikuruga heru yihanga kandi byina katara munonga hatwe nkureba nk'emiyembe ya Kenya nayo ni yishemezibwe konkane ijuru mukatari kitwa hai ushote ngwite stwine tona tine kibuziremo kibuziremo abo kubaite tutugira imiri tutugine je miyembe tugine so abantu baite basemera kuba bakora ki ni bagihingira kimwe ngwingira baite ebintu eba competition wachenda kusanga na China mbali walimo mno mchere kusanga nabo kandi harugu kutaha munonga nguruganka ahero so ekikuru muno nuko boraba no lima olimire cost effective dundo ko zisente zitariki itayitirire muno zitari nyingi ati nuha kwizire ekintu nanyo ekingondeze mu government kandi kingoze yongeremu twine ekizibu kya abakozi nundi leba kiri ekimwa abintu ebikwongera ebeyi rundi yekulemesa abantu abokuba okulimisa abantu engaro nosanga kiri kyaki kiri kya beyi neke beyi ati iwe nkwayo okorano mutayari TV na iwe okwenda oteka yuko musiri gwe nanasi ntasi ndijo entashi ndi ati iwe tolimise mfuka ati chukwe ntwetaga mu economy kuongera mechanization ebyoma za tractor ati bogamba ba Kenya baino mulingo bakuturukiye ebintu ebyo bakozeseze ebyoma bakosa munonga ebyoma efuka bariyomba zidibya nibazikora kindi bazidibya ati tokusora kuvuganya nabo agomba kwatakara kiterga nkaha n'umulingo gwo kugesa no gukora babikora ragisikera nyubo nkobere ingamba government yenu kirungi muno twina nka Kira Motors ngenda kuturukiya transport bus na bichi baitu bakutwakutandikira kara nokutekamu ebya agriculture ebi byoma bya agriculture za machine zezo
naddala obutractor obutoito obuchobo walk tractors walking the tractors mechanization neyamba abo kukendeeza cost production dundi kukendeeza sente z'okukozesa mu kuturukya ekirimo ekyokukozesa so government nogishaba yongeremu amaani ahari ekyo nk'uko aba bakiira motozi okuba rero bakora emotoka za basi nakyo bikuza kutuyambaho bakore na bwa tractor enshonga egyo nayo bagikoroho ebe y'amaani egyo enshonga nayo ni nkuru profesa egyo nayo nayindeba nihakuru munonga twanteekateeka bya transport teekateekye n'eby'obuhingi kandi hariho nk'uko wagamba obwa tractor obwo buke ako omuntu akwasa kuza okiine obufuka buti bukibere nako nikakora omurimo gw'amaani ate nokubona abaheero nibatosinga iwe ekyawa nokujya kiturukya ogenda okitunde kuri sente z'okubateekeremu nyingi manpower byoteekeremu sente nyingi naye kandi kuri nibakiturukya sente ntoito nibakikuleetera hano kandi ombwire buke so ari ekizibu ky'amaani profesa turiyo tugenda ntuhendera twasigaze edakiika nke tukahenda edakiika nk'itaano zonka tukaba ntuhendera nyenda ugire obutumwa bwahereza obwo ariyo natureeba aho kuba noreeba abantu ba Bugangaizi South bakafuterera akaruru kubahereze kufuterera akaruru waba memba wa parliament wa Bugangaizi wagakaba memba wa parliament wa Uganda yona so koko borya aha noba ori wa Uganda yona bitu arukuruga Bugangaizi South so niendo gero obutumwa bwabahereza abo kuba ito twatunga omuchankata tayari West TV okutayayisa abo jangu itwatunga omuntu arikumanya bingi arurengo rwa profesa kandi wa Makerere University wa science atwire nafe munonga mu science entaranta z'abanya science anacho bazongeremo amaani kandi najangu government yahamuramwa kuyahara byine kongera mukureba ngo buri kimwe cyona cyashikira so tuhereze ubwo rero nakureba ubutumwa iwe nkamemba wa parliament ubutumwa kubanza kujya kusima kitinisa president abwa emirimo gyakora nkumusima abwa state of the national address ekaba donji muno kubaleza abantu entaye kwemerera ensi kwemerera nkumusima aba budget igitubaire ntubazaho ba Bugangaizi South ngubasima muno mwebale kunkoma ebitwakakora tukakoma speaker na deputy speaker kandi ndi hano mu TV omukuru tayobwa yatekera mu mukono gw'amaani ngumusima muno yebale muno yebalire ddala tukarabya bya irrigation rundi kufukirira ebirimwa okwewara sente nkusima muno president kandi abantu mbere ninkibazaho aba Bugangaizi South omulingo musemere kuba nimutungamu omukintu nkekyo tukawuliriza budget mbere ninkibazaho mwahereze committees zikabaire committees turi mukusaba buri umwe akusaba mali agonza abe so no handika ushaba komite yo kwenda kuborumu kugonza yo kuborumu tubaka twahereza ati maybe je kuba mu week emu ngo mu week ngaki kuyibiraho aba Bugangaizi South rundi aba Bunyoro ebyenyegesa tukubikwasa amandi tukurora ngo Bunyoro University yatandika kwandikisa abana ombwire buki butoito ngo kikakoraki kuchika kusoboka so muraje kutanga kwandika abana tukwenda kutandika kwandika abana umwaka gukwiye niko tugonza kurora ibintu bitambule biti so university na yariyo negena nehwa bagitereza so mugume tugitekeraho amani tugonza muno kuteka amani ibitaka
tugonza abantu batunga ebyapa ebyapa biri mu mikono gy'abantu abataliho absent landlords tubetaaga ebyapa ebyo babitayise abantu batunga eki ebyapa byabwe lundi basobole ebirimu okwehora akasente okuba balina bwananyini aka aitaka ebyenguudo tulina kulora ngu tukukola ki tukutungamu amasanyalaze sente ziroho pulezidenti akaiteeko mu bajeti nyingi tulina kulora amasanyalaze gatali abantu bakozireki bagatungire ekyo kikulu muno amina webale muno Mark kale muno ego yebare munonga honorable yebare munonga professor honorable Rubega George Wire Amoti member wa parliament wa Bugangaizi South yebare munonga kwija okagambaho na nabanya Uganda yebare munonga futugambira abo kuba professor wa science Makerere University abena shomesa science n'ibintu binje byatandikireho mu ihanga rya Uganda so ntwenda kwebaza kandi nyebaze na nabe nakora nabo mwebare timu neri mpango abwa program y'igi timu neri mpango antu atwine mu atenyi mande Jonan timu neri mpango arumba matini arumba rutebe Moses arumo manager iridia Nyakahangura timu neri mpango aroba Peter Mugisa na nabandi na Rwandi timu neri mpango kari rekankangira nchereze na nabandi nabo base kugenda mu misho ruhangarinde yako